Goeiemôre en baie welkom aan jou wat vandag weer saam met ons inskakel om vir ons munisipaliteite te bid. Ek wil jou herinner dat ons Woensdag bid en vas vir ons munisipaliteite en ook vir die komende munisipale verkiesing wat in November gaan plaasvind. Ons het 'n goddelike ingryping van God nodig. Ons munisipaliteite kan nie so voortgaan nie. So vandag wil ek fokus op een van die grootste uitdagings waarmee baie gemeenskappe in Suid-Afrika te kampe het, naamlik die finansiële nood waarin baie van ons munisipaliteite verkeer. Ons munisipaliteite is belangrik, want ons woon en werk daar. Dis waar ons lewe elke dag. Elke dag is miljoene Suid-Afrikaners afhanklik van die plaaslike munisipaliteit vir basiese dienste soos water, elektrisiteit, paaie, vullisverwydering en sanitasie. En wanneer 'n munisipaliteit finansiëel sukkel, raak dit elke huishouding, elke besigheid en die hele gemeenskap. So dink aan jou eie dorp of stad. Ek is seker jy weet hoe almal sukkel daar. En kan ek jou vra, sit gerus in die chat hieronder, en waar jy vandaan is en hoe dit in jou munisipaliteit gaan. Maar Suid-Afrika het 'n wet. En dit is die wet op die munisipale finansiële bestuur. En daardie wet is ingestel om te verseker dat munisipaliteite openbare geld verantwoordelik bestuur. Die wet vereis goeie finansiële bestuur, deursigtigheid, aanspreeklikheid en verantwoordbare rentmeesterskap. En dit gee duidelike riglyne vir hoe begrotings gedoen moet word, hoe uitgawes hanteer moet word, inkomste invorderings gedoen moet word en die bestuur van openbare fondse. So die probleem is nie dat daar nie wetgewing is nie. Die uitdaging is dat hierdie beginsels in baie munisipaliteite nie konsekwent toegepas word nie. Daar's swak finansiële bestuur, daar's korrupsie, onreëlmatige uitgawes, onvoldoende invordering van inkomste, politieke onstabiliteit en 'n gebrek aan aanspreeklikheid het veroorsaak dat baie munisipaliteite nie meer hulle verantwoordelikhede doeltreffend kan nakom nie. En die gevolg is swak dienslewering, vervalle infrastruktuur, groeiende skuld en gemeenskappe wat die prys daarvoor moet betaal. So die nasionale tesourier het besluit om Julie se fondse aan verskeie munisipaliteite tydelik terug te hou. En dit is die onvermydelike gevolg van jare se swak finansiële bestuur en 'n gebrek aan aanspreeklikheid in die ANC beheerde munisipaliteite. So die tesourier beskryf die stap as 'n korrektiewe maatreël om fiskale dissipline af te dwing en onregmatige, onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes hok te slaan. Ons kan egter die vraag vra, wie word eintlik hier gestraf? Dis eerder huishoudings wat gestraf word, deurdat daar nie water en elektrisiteit is nie. Ondernemings wat sukkel omdat hulle deure om hulle deure oop te hou, omdat munisipaliteite nie hulle skuld betaal nie. Ons wil graag sien dat amptenare en politieke leiers wat belastingbetalers se geld mors, persoonlik aanspreeklik gehou moet word en waar nodig vervolg word. En die uiteindelike oplossing lê in politieke verandering na die plaaslike verkiesing van 4 November. So as believers, we know that God calls leaders to be faithful stewards. Scripture teaches us that righteousness exalts a nation and that faithful stewardship brings blessings. So today, we are not gathering to criticize or condemn, but we are coming before the Lord to ask Him to restore integrity, wisdom,
justice, and good governance in our municipalities. And can I also ask you to get your communion elements ready? We will use communion later. So let us pray together. So Hemelse Vader, ons kom vandag met dankbare harte voor U troon. U is die skepper van hemel en die aarde. U is die koning oor elke nasie, elke stad en elke munisipaliteit. Aan U behoort alle mag, alle wysheid en alle eer. Here God, ons bring aan U die eer as die God wat lewe bring. Waar daar chaos is, bring U orde. En waar daar verval is, bring U herstel. Waar daar droogte is, vra ons U dat U lewe weer sal laat uitspruit. Niks is vir U onmoontlik nie. Ons erken vandag dat ons hoop nie in mense, in politieke partye of regerings lê nie, maar in U alleen. U is ons bron, U is ons voorsiener en ons helper. Daarom rig ons vandag ons oë op U en ons nooi U teenwoordigheid om hierdie tyd van voorbinding ons te lei. Father God, we lift up our municipalities before you. They are important to us. This is where we live. This is where we make a living. And we say, thank you, Lord God. What is important to us is also important to you. You have a heart for cities. Jesus, you wept over Jerusalem. And I sense that God is crying over our cities. His desire is peace and prosperity for our municipalities. So we ask you, Lord God, that you will rise up intercessors who will have a heart for the city, those who will have a burden for what is going on in their municipalities. Raise up those who will stand in the gap on behalf of their municipalities. They will no longer stand afar off, but they will be actively engaged in prayer. So we thank you, Lord God, for each one listening today. And we ask you that you give them a burden to pray, to act, to become more involved in what is going on in their municipality. So we come and we repent before you for the financial state of our municipalities. Vir jare en jare is dit nagelaat om goeie finansiële bestuur uit te oefen. Vader, ons kom vra vergifnis waar bekwame en ervare en eerlike mense uit hulle posisies gewerk is, omdat hulle vir waarheid, vir geregtigheid en goeie bestuur opgestaan het. Ons bekeer ons waar fluitjieblaasers stilgemaak is, en geïntimideer of gemarginaliseer is, en waar stemme wat korrupsie, bedrog en wanbestuur ontbloot het, waar dit onderdruk is. Vergewe ons waar diegene wat die lig wou laat skyn op ongeregtigheid, geïsoleer of tot sweye gebring is. Here, ons bekeer ons oor die gebrek aan aanspreeklikheid in die bestuur van openbare fondse. Vergewe ons waar die rekenskap gegee is van hoe geld bestee is nie, waar openbare hulpbronne vermors is, misbruik of verduister is, en waar niemand verantwoordelik gehou is vir die skade wat aan gemeenskappe berokken is nie. Here, ons roep uit, hoe is ons munisipaliteite beroof van die hulpbronne wat bedoel was om lewe aan ons gemeenskappe te bring? Hoe is die skatkamers leeggemaak deur oneerlikheid, hebsug en ontrouheid? En ons vra u, dat elke vorm van ongeregtigheid ontbloot sal word, en dat u geregtigheid en aanspreeklikheid sal herstel. Laat waarheid weer seëvier, en laat integriteit weer geëer word. En Here, ons vra dat diegene wat eerlik dien, dat hulle beskerm en versterk sal word. En laat elke persoon wat met openbare fondse toevertrou is, besef dat hulle eintlik aan u rekenskap sal gee vir die rentmeesterskap wat aan hulle toevertrou is. So Vader,
We come before you in humility and we repent for the failures of leadership in our nation and within our municipalities. We specifically bring before you those who have governed our municipalities over the years, where there has been negligence, poor stewardship, corruption, injustice, and the failure to hold wrongdoing to account. We ask for your mercy. Forgive us as a nation where evil has been tolerated, where accountability has been ignored, and where public trust has been broken. Lord, many of our municipalities have become like a carcass that attracts vultures, drawing those who seek to enrich themselves instead of serving the people. We declare that this season must come to an end. No longer will public resources be treated as spoil for personal gain. We ask you, O God, to restore the fear of the Lord, integrity and faithful stewardship over every municipality in South Africa. So today, in the name of Jesus, we draw a line in the sand and we say, enough is enough. We take our stand as a church and we declare in the spirit realm that our municipalities belong to the purposes of God. We say no more corruption, no more financial management, no more exploitation of the people, no more systems that enrich the few while communities suffer. So, Lord, we ask for municipalities that function as you intended, municipalities that are well governed, financially healthy, transparent, and accountable. And we ask that you raise up leaders who will serve with wisdom, integrity, and humility. Let our municipalities become places where families can flourish, businesses can grow, infrastructure can be restored, and communities can live in peace and dignity. So, Father, we ask you to remove every corrupt official and every leader whose motive is self-enrichment rather than service. Expose every hidden agenda and every abuse of public trust. Replace them with men and women who fear you, who love justice and are committed to serve their community faithful. So in the name of Jesus, we break ungodly, we break every ungodly network that protects corruption. We break every web of collusion, intimidation, and cover-up. Let every alliance built on deception and dishonesty be dismantled now in the name of Jesus. We declare that those who have covered for one another will no longer be able to hide wrongdoing. Let transparency prevail. Let truth come into the light. Let every hidden work of darkness be exposed. And Lord God, we ask, let justice roll on like a river and righteousness like a never-failing stream. We declare that integrity will be restored, accountability will be established, and righteousness will once again influence the governance of our municipalities. God, your word declares that no one can serve two masters. We cannot serve both God and mammon. Lord, we confess that in many places the pursuit of wealth, power, and personal gain has taken the place of faithful stewardship and servant leadership. Ons tree vandag in die gaping vir ons munisipaliteite en vir ons land. En ons bekeer ons waar hebsug verhewe is bo integriteit, waar openbare ampte misbruik is vir persoonlike verryking, en waar die roeping om die gemeenskappe te dien verruil is vir eie gewin. Here, vergewe ons waar die liefde vir geld harte verhard het, waar openbare fondse misbruik is, waar hulpbronne wat bedoel was om gemeenskappe op te bou, gebruik is om persoonlike koninkryke te bou.
Ons bekeer ons van elke vorm van oneerlikheid, diefstal, bedrog, omkopery, korrupsie en magsmisbruik, wat daartoe gelei dat die fondse van ons munisipaliteit gestroop is en gemeenskappe sonder noodsaaklike dienste moes klaarkom. Vader, ons bekeer ons waar mense met die gees van Mammon saamgewerk het, waar geld belangriker geword het as geregtigheid, invloed belangriker as waarheid en eie voordeel belangriker as diensbaarheid. So vandag verbreek ons elke ooreenkoms met hebsug, met geldgierigheid en met die afgod van geld. Ons verklaar dat U alleen ons voorsiener is en dat U alleen ons aanbidding en vertroue waardig is. So deur die bloed van Jesus vra ons U dat U ons munisipaliteite sal reinig van die besmetting van korrupsie. Breek die mag van hebsug oor elke ampt van gesag. Dus vra U, Here God, dat U die afgod van Mammon sal onttroon, waar dit ons plaaslike regering verlei het. Draai die harte van leiers terug na geregtigheid, integriteit, nederigheid en getroue rentmeesterskap. Rig leiers op, wat nie omgekoop kan word nie. Mans en vrouens wat die waarheid meer lief het as wins, wat geregtigheid bo persoonlike voordeel kies en waar U meer gevrees word as mense. Herstel 'n kultuur van eerlike rentmeesterskap oor elke sent van openbare geld. Laat elke rand wat aan ons munisipaliteite toevertrou word, gebruik word tot voordeel van die gemeenskap en tot die opbou van ons dorpe en stede. Ons verklaar dat die gees van Mammon nie langer oor ons munisipaliteite sal heers nie. En ons verklaar dat geregtigheid die plek van korrupsie sal inneem, integriteit die plek van bedrog sal inneem, en ons verklaar dat getroue rentmeesterskap die plek van verkwisting sal inneem, en dat dienende leierskap die plek van selfverryking sal inneem. So ons kom spreek lewe oor die skatkamers van ons munisipaliteite. Ons verklaar dat finansies met wysheid bestuur sal word, dat hulpbronne reg aangewend sal word en dat ons munisipaliteite weer 'n seën sal wees vir hulle gemeenskappe. Vader, ons kom vandag voor U op grond van U woord in 1 Timoteus 6 vers 9 tot 10, waar U sê dat diegene wat ryk wil word in versoeking en 'n struik val en dat die liefde vir geld die wortel van allerlei kwaad is. So ons breek in die naam van Jesus elke mag van Mammon oor ons munisipaliteite. Ons verklaar dat geld nie langer 'n afgod sal wees nie en dat persoonlike gewin nie langer belangriker sal wees as die welstand van ons gemeenskappe nie. Vader, verwyder die wortel van hebsug uit die harte van leiers en amptenare. Waar mense hulle vertroue in rykdom geplaas het, vra ons dat Jy sal terugdraai na U toe. Laat die vrees van die Here groter wees as die begeerte na finansiële voordeel. Here, ons vra dat U leiers sal oprig wat nie deur geld gekoop kan word nie. Mense wat eerlikheid bo wins kies, geregtigheid bo selfverheerliking, en rentmeesterskap bo selfsug. Laat hulle met skoon en opregte harte die hulpbronne bestuur wat aan hulle toevertrou is. Ons verklaar dat die skatkamers van ons munisipaliteite nie langer deur hebsug en korrupsie leeg geroof sal word nie. Ons spreek wysheid en integriteit en verantwoordbaarheid oor elke begroting, oor elke kontrak en elke besluit wat met openbare fondse geneem word. So met die komende verkiesing op 4 November is daar 'n geleentheid vir verandering. Maar die keuse lê in die stem van die mense van Suid-Afrika. And I hear the Spirit of God is saying to the people of South Africa, be careful who you vote for. Those who you appoint through your vote will govern the municipality for the next 5 years. Choose life through your vote
so you and the generation after you can have life. So Jesus, we ask that you help people to make a good decision, to choose wisely on the 4th of November. We declare that change is coming to our municipalities. There is coming a change of leadership in our municipalities. And we ask you, God, to prepare the way for change of leadership in our municipalities. We declare that the old season will come to an end on 4th of November, and a new season will begin for our municipalities. So in Jesus' name, we bind the works of the wicked. We bind the influence of the wicked over our municipalities. There comes a freedom from corruption and the love of money. And the righteous will take office in our municipality after 4th of November. And Lord God, we ask that you bring together the parties who stand for good governance. Lord, we ask that you give them a blueprint how to start building our municipalities after 4th of November. Vader, ons kom vandag na u met die belofte van Jesaja 32 vers 17. Die vrug van geregtigheid sal vrede wees en die uitwerking van geregtigheid sal rus en veiligheid wees vir altyd. Here, ons bid vooruit vir die nuwe koalisies en leiers wat na die verkiesing op 4 November gevorm sal word. Ons vra dat u hand oor hierdie hele proses sal wees. Gee aan ons munisipaliteite leiers wat nie deur eie belang gedryf sal word nie, maar deur opregte begeerte om hulle gemeenskappe te dien. En ons bid dat elke koalisie op geregtigheid, waarheid en integriteit gebou sal word. Bewaar ons daarvan dat alliansies gevorm word uit politieke opportunisme, persoonlike voordeel of korrupte ooreenkomste. Laat elke vennootskap gevestig word op beginsels wat lewe bring aan ons stede en ons dorpe. Vader, ons vra u, laat Jesaja 32 vers 17 in ons munisipaliteite vervul word. Laat geregtigheid vrede voortbring. Waar daar verdeeldheid is, vra ons dat die eenheid sal bring. Waar daar wanorde is, roep ons orde. En waar daar onsekerheid is, vra ons vir stabiliteit. Here, waar daar wanbestuur is, vra ons dat u wyse en verantwoordelike leierskap sal bring. Here, ons bid dat hierdie nuwe koalisies finansiële herstel sal bring. Gee aan hulle wysheid om openbare fondse met getrouheid te bestuur, infrastruktuur te herstel, dienslewering te verbeter en die vertroue van gemeenskappe weer terug te wen. En ons verklaar dat ons munisipaliteite weer plekke van hoop sal word, plekke waar gesinne veilig kan woon, waar besighede weer kan groei, waar jong mense weer 'n toekoms kan sien en waar gemeenskappe kan floreer. Here God, ons spreek lewe oor ons munisipaliteite en ons verklaar dat vrede, stabiliteit en voorspoed sal terugkeer. En ons glo u dat 'n nuwe seisoene herstel kan bring en ons vertrou dat u mense sal oprig wat met eerbaarheid, moed en wysheid sal regeer. So can I ask you, intercessors, to get your communion elements now? So Jesus broke the bread and said, "This is my body. Take the bread which represents the body of Christ." Jesus said, "I am the bread from heaven, who gives life to the world." So Jesus, we ask you, Lord, that you will give life to our municipalities. And thank you, Jesus, for your life also for our municipalities. Then Jesus took the cup and said, "This is my blood
the blood of the new covenant. Drink from it. That the blood is from the remission of sins. Jesus, your blood cleans our municipalities. Your blood cleans our municipalities from every stronghold of corruption. So we ask you to break the power of the enemy over the heart and the minds of the people. So we thank you, Jesus, for your body and for your blood. So we believe in the redemption power of your body and your blood. Your blood speaks of better things than corruption and financial failure. So we bless our municipalities in Jesus' name. And we release a blessing over our municipalities. So can I ask you, intercessor, bless your municipality. I bless my municipality. I bless Machabeng. I bless Mangaung. I bless Nkwate. I bless Johannesburg. So thank you, Lord, that we can just speak a blessing over our municipality now in the name of Jesus. Here, u woord sê, geseënd sal jy wees in die stad en geseënd sal jy wees in die veld. Daarom spreek ons u seën uit oor elke stad en elke dorp en elke plaaslike gemeenskap. En vir ons vra Vader, laat ons munisipaliteite plekke van vrede, van orde, van voorspoed en veiligheid wees. Laat dit plekke wees waar mense met hoop lewe, waar besighede floreer en waar gesinne opgebou word. Ons verklaar dat die vrug van ons stede geseënd sal wees. Ons verklaar dat die mense wat daar woon geseënd is. Ons seën die kinders en die jong mense. Ons seën elke onderneming, elke werker en elke eerlike entrepreneur. En ons vra Vader, laat werksgeleenthede vermeerder en ekonomiese groei plaasvind tot voordeel van die hele gemeenskap. En Here, ons seën die skatkamers van ons munisipaliteite. Laat finansies met wysheid, met integriteit en verantwoordbaarheid bestuur word. Ons bid dat elke rand wat aan openbare diens toegewy is, gebruik sal word soos dit bedoel is, tot voordeel van die mense en tot eer van u naam. Ons verklaar dat die mandjies en die bakke van ons munisipaliteite vol sal wees. En ons vra dat daar genoeg hulpbronne sal wees om paaie te herstel, water en elektrisiteitsnetwerke te onderhou, sanitasie te verbeter en noodsaaklike dienste met uitnemendheid te lewer. Here, laat ons munisipaliteite geseënd wees wanneer hulle uitgaan om te dien en geseënd wees wanneer hulle terugkeer. En ons vra dat elke besluit wat met opregtheid geneem word, dat dit vrug sal dra en dat wysheid elke raadsaal sal vol, dat geregtigheid elke besluit sal rig en integriteit elke leier sal kenmerk. En ons verklaar dat ons stede nie bekend sal wees vir verval en korrupsie nie, maar vir geregtigheid, vir goeie rentmeesterskap en uitnemende diens aan die gemeenskap. Here, mag u guns oor ons munisipaliteite rus en mag u vrede in ons stede woon. Mag u geregtigheid deur ons strate vloei en mag die gemeenskap die vrug sien wat leiers, wat u vrees en die mense getrou dien. And we ask you, Jesus, that you seal all these prayers now. And we say thank you for this opportunity where we could pray together for our municipalities. Amen. So het ons weer aan die einde gekom van vandag se intersessiepreer. So ek wil jou net seën, wees sterk en vol moed, oral waar jy gaan. Ons staan op 'n randjie van 'n deurbraak in ons land. Tot